Akoma FM 87.9 Kumasi. Ano say there be I see them dey akwa near ma ba akwa no metina ha ana na me se me nka sa akwa Akoma FM 87.9 Kumasi. Fitini kakra ana se mpese na komu den no ye na nsa na ma dey na ma wa be fa na ko enti sisi ane de me mfa ne ma samede ne ma na bibi fosi a me ana be san fepon afra me se bia sei enti no me ntwen se bibi nso nsi me se metimi ahwe no kakra enti ma akwa no ma ne ngwa me ho kakra me frɛ no se be pa akwa no me ma ne me meti akwa no okay enti no me meti akwa no enti me frɛ o meti me mpa ne ma because be ma hweba on fa ne ma me no oni me change words enti wana me ka chen say as well kind as a concert Akoma FM 87.9 concert na ma hwan me your concert and I say sa wedding dey be otaka me use sa wedding me bi e ho no so ya abontene ni pepwam akwa say we use sa wedding dey ma me sa no obu me say concert me say akra me mfa ne ma ene nka bia be ko no e be ko and I say so opeso 1820 ene e me so me mfa akra ne ma maybe after so the could have okay one no sorry you say pa kran ma me na me ka just jade o ye no na be ya o ma kran ni proud enso ni mu obeso akran ni mu na me say enso ni mu nti o ye so be so nu na Akoma FM 87.9 Kumasi o di kasagu fedie ni mame wo yi wa no amenti won ka me say enso ni mu nti enso ni mu sa no I say o sorry ye say me ma bo no nti o koye no sa ko chechi enso ni mu so abontene kire nkrofobia onum wo mo se me ma ja akora no pese obe fa akora ne ko me se me fa akora ne ma no nti nya me nchaade me nsim ko pie so ana ma me ne ye se sister ne ye se anya hwe onim be kasa nti nya abote onya abotre no ha se ase like o kasa ye dide u be ma ye no le se na me be ma ye de be ma fa akora hwe no be ma fa akora hwe na akora 87.9 Kumasi akora na nkasa me mfa ne metra me nchen say you me ma be hu bibi na me se ma ne me di me side efi so ho betuma be say bi kra na wa ba mu na abu no ho nti o de ma me so me mfa mani nhwa ade kakra later me fro ma be fa akora no omunu ye ho no tukum ma me sira ma mo nja akora na ma na akora no se no obo nsem se me di akora we pa be ma o say akora me di ma se ma ne ntra de okay ana me so boa okay ma me so me mfa ne ma nti obonincham sei ene manim na me so no dimirika no aba be hwa akwa no ena me so me je se da bi nka o ya akwa no kwa ye frato ena me so me ye hard ena me so akwa no nti me je sei me so sei ena me piano san ba no be so me minim sei nti obe so me obe hange me minim sei oba na be hange o ai obe hange me minim sei na de bosa ho aden ma oboa asema boy ne kan na semo ma na apani table so no table so ma me se boy no na no de pa me wa dance for ha number was send this cafa so nyina so o se ma was send this kan na me sister mu nyina number so ha me si e be frɛ mu e bi sense ma blank ma na no do obi e me no me kasa wonya butro me kasa bati wo so kasa me ba enti no se no wo dia wo pa che se Deborah nhwa akora ne yie enti na kasa gu fidie ni ma wa nhwa akora ne yie wa nim kakra Deborah nhwa akora wa nhwa ne yie enu enti na wo pa se me yese me gina hwe no emle kakra bi se wo hwe ne yie amibo Gabriel se sika ne yede hwa akora wo ebia na onhwe ne ewu sika ma ebia de ode beba na nso akora na hwe eno so se bi ombume opumisika o ti ono de se nyo ne wo be ntina akora no so send sika ma no wo send na ma go 30 cedi from fanto di animal no 30 cedis ne daily na ebu ha give it 3 days 2 days 3 days ebu 2 days ebu on so ebia na you be kan news na that sister ebu 35 ebu 40 for how many days and weeks ebu 40 any weeks days ebu 2 days 2 days ni kwa ebia ma Sunday ba me say nya kakra me say ebia ni nim be say sinima san so dia edey asend ebia 20 2 days bia wo to be send this ka send ma ebu am fan say at least 50 cedi and yes ebia me send this 30 cedi no and 35 no de be yes de ebia me send akwa bia me hu nye de bi no aha na me de ma send ya ma no iso but de asem ya me feel say me ko akwa no na me kwa ebia 35 bi
so ti ase na me de ama no Akoma FM 87.9 Kumasi.